ba kansara ba Sheema bemwe habibazibire kuhinguza embaririra iyo mwaka 2023-2024 borekere bari kugira ngo nikibatangaza kushanga ngo abebembezi ba kanso bebembirwe tahone kraka kubasa kunyaga sente zabo eza allowance ebimwe ebyabe biryo mu budget bitwa abantu expecting kuretamu ibyo byizamo ushanga transport nebura ujike ngo akasenta kutunga nakasimo situkutunga mushara atoshanga omukashesha atukije rwakashatu ntubastira mu transport orwakana twahotoka hati twahotoka atoshanga nitwa abantu abutwagire kujwekera nitwa bine ebakutwetagama karawensi kitu tukujya ngutwiza kora sente konka nitwa kujya ngo ntwiza ushanga twasime rundinga mukaga nokora umuzawe kandi rawensi zituraho burizo abantu twe nantukimanya so konka twashanga mbiza kubitereza oyihere henshonga yo kuhindura ombehandiko bya budget batine rusa rwa kanso ba kansarana bagira ngo ebitiso byabo tebere kutibwa mu nkora twosere no turhanabwe hanuya usanga action report twine ongoing programs hazambwe no kuba kuturetera budget kibanchetaga ngo tucishume turebe kintu kitutiro mu budget cyakorwa tawone kraka wa Sheema Munisiparite Samuel ahabwe agerezeho kushenda ba kansara ngo bahinguze embaririra ngo ahabwo kuba sente zabo ngo yahereze kuzishashura konka ngo zicerirwe kuzombanka. I'm telling you, I've paid the last city. You are just waiting for messages on your phones. You are waiting for messages on your phones. And I'm saying, this is a city. You are sitting today. From here, the documents of sitting are going to be used to process your payments. Omuhwezi wa meya Rukiya na Karisa na washabire ba kansara aba ngo bahinguze budget rere bindi babirebe bwanyuma konka ba kansara bayanga no bukanso bajemerizemo bigomere byangere na ninjangu mukwase tukijware. These people were processing esente ezindi kuteka ngo according to what they are saying esente zabire processed just but mutegerize message kushika ahamasingana ekiragiro kya government zebyanga nikigira ngo burukanso yona eshemerire kuhinguza embaririra etakarengere birashatu na kimwe byo kwa katano kwa buri mwaka. Amakuru agasha kwa Abraham Muganzi.